Mihang'o ya guthurima tabarira ya waki wa barabara ya Kenol guthii Marua ni yambiriirie mihang'o iria iranyabarwo ni maabitha kuma ruhonge-ini rwa kuramata waki wa barabara nene bururi-ini Kenya unyitaniri-ini na maabitha kuma Bengi ya Africa aria meraniire kunyitanira hari tabarira-ini cia uthii wa nambere. Matongoretio ni murugamiriri munene wa Bengi ya Africa guko bururi-ini Jonathan Nzayikorera hamwe na murugamiriri munene wa ruhonge rwa barabara rwa Kenya Ndung'u wa Kung'u ni mathurimite gicunje kia mbere kia waki wa barabara ino nginyanagia mwena wa Sagana kuria mihang'o ino ikinyitie gicunje-ini kia 40 hari 100 kurikiriria. I really commend the Kenyan authority for the work which is progressing well. From the design, from the implementation, I can see the works are on the right track. Fareo ina maundu maingi muno iguteithia tondu ni gukorwo ina ibada kana ndunyu 10 kuma Sagana guthii Kenol ndunyu 5 kuma Sagana guthii Marua ndunyu 5. Oho ni maugite gicunje kia barabara gia kuma Sagana nginya Marua gikinyite gicigo-ini kia 65 hari 100 kurikiriria. Ti mwaka ucio wa bara ni ura include kilomita 40 iragaywo tauni iria cihutitie bara iyo ni cikugairwo o kilomita ciayo niguo makahota kuingira tauni wega, kuingira kundu kwina cukuru, kuingira kwina technical institute, makahota kuingira atari na thina. Kuhana uguo Ndung'u ni acakaite kuongerereka kwa ikuũ iria ciumanaga na mitino ya barabara akiuga thibitari uria ugwakwo thiini wa thibitari wa Sagana ni guteithiriria guthaitira aria mangigurara mitino-ini ya barabara. Bara ino ti ya gutengeria ngari. Bara ino igithie na mbere gwakwo andu maikare makiririkanaga ati ni meguthie magakora kundu kuhingirwo. Handũ-ini ha Kameme TV njitagwo Gathuni Wang'ang'a.